Ndabaramukije abakunzi ba Yesu mwese aho muri. Ku izina banyita pascasie kandi nkaba ndi umukozi wa Kristo. Nkaba shimira umuntu ari we wese yumviriza ubutumwa ndungika kw'icena ya pascasie ya PS pascasie. Kandi nkaba nshimira abantu ari bo bose bankurikirana. Yesu Kristo abaha umugisha. Uyu munsi ntabwo naje kwigisha ahubwo naje kubacira umugani. Ndazi ko abantu muri mwebwe mukunda umugani. Ariko ndabanza senge hanyuma ndababwira uwo mugani. Reka manze senge. Data mu izina rya Yesu ndagushima ko uyu mwanya umpaye. Ndakwinginze Uwiteka uhabwe icyubahiro. Ndagusabye mwami ndungikira umwuka wera kugira ngo ndongore. Data ndakwingiza ndungikire uburinzi bwa bukomeye buva mu ijuru kugira ngo buze bunzunguruke. Ico nanze ndanze umwanzi Satani mu izina rya Yesu Kristo. Ndakweretse umuntu ari wese ari bwumve uno mugani Mana umuhezagire. Kandi mwami ndasaba Data umwuka wera utume bakura mu nyigisho ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Harabayeho umugabo. Uwo mugabo akaba yari umutunzi akomeye cyane. Uwo mugabo rero akaba yari afite abana benshi. Yari yarabyaye abana benshi. Kandi uwo mugabo akaba yari afite abakozi bamukorera. Abo bana biwe nta kintu na kimwe babura. Icyo cyose bashaka kuri se wabo barakironka. Icyo ari cyo cyose bashaka kuri se wabo barakironka. Hanyuma umwana umwe ariguburiza aratoroka aragenda. Amaze kugenda aragenda ahura n'abantuze n'abandi bana. Abandi bana mbese bibirara. Abana b'abanywa rumogi, abasinzi, abasambanyi kandi babajura. Uwo muhungu rero aba muri bo bibera abagenzi. Uwo muhungu rero arakunda aho hantu yari ari gusumbya uko yakunda iwabo, kuko hari iwabo yaraboshwe. Ivyo bintu byose aho ngaho bakora iwabo ntago babikora, kuko se wabo yari yarabibabujije. Rero uwo muhungu anezerwa no gukora ibyo bintu, kwinywera inzoga, mbese ibyo abo bana bakora uwo mwana arabikora nawe. Arajya mbese aramenyera, yigumira aho ngaho aramenyera, yibera n'umujura, aramenyera yibera n'umusambanyi, aramenyera yinywera umogi, mbese aba umwana mubi. Akiri kwa se wiwe ntago ariko yarari. Hanyuma igihe kiragera se wiwe aratuma umukozi umwe muri mwabo bakozi biwe ati genda umbwire umwana wanjye atahe aze mu rugo. Uwo mukozi aramutumikira aragenda aramushaka uwo mwana. Amaze kumushaka aramubona. Amaze kumubona amubwira ati rero so wawe ashaka kutaha. Ati yavuze ataho hantu uri ntago ari heza, ingutahe mu rugo. Umwana arahira ati sinshobora gutaha. Uwo mukozi yamwinginze kuva kera yanze, arigira asubira kwa se. Uwo muhungu aramubwira ati yanze kuza. Maze haragera ikindi gihe ise wo mwana arungika uwundi mukozi ati genda umbwire umwana wanjye asubire mu rugo. Genda umbwire umwana wanjye asubire mu rugo. Maze aragenda aramushaka nawe aramubona. Aramubwira ati papa wawe avuze ati nutahe, aho hantu uri uzamererwa nabi, aho hantu nta mahoro ahari, nutahe, aho hantu ni habi, nutahe. Umwana arahira ati sinshobora gutaha, sinshobora. Hanyuma umukozi yakamwinginze kera arisubirira
mu rugo agenda kubwira se wo mwana ati yanze, yavuze ati ntashobora kugaruka iyo, ati yakunze hari yari. Hanyuma umwana aguma ari umujura, aguma asambana, aguma anywa ibintu bibi, aho hantu arahakunda kabisa, arahakunda. Hanyuma se wiwe haragera igihe atuma uwundi muntu, atuma uwundi mukozi ati genda umbwire umwana wanjye ataye. Urumva ko se we yakunda uwo mwana. Hanyuma uwo wundi mukozi aragenda ashaka uwo mwana, amaze kumubona aramubwira ati so wavuze ati taha, ati hano hantu ntago ari heza, aho hantu ni habi, ati yangiye sinzigera ngaruka iyo ngiyo kwa papa, sinzagaruka. Amaze kumubwira uko, aramutuma ati genda ubwire papa ati sinzigera ngaruka, sinzigera ngaruka, ati hano ndi haranezereje. Uwo mukozi aragenda arabwira se, aramubwira atavuze ati ngo ntazigera garuka, ngo ahari yari ngo haramunejeje, ngo ntazigera garuka. Hanyuma ise wiwe urumva ntago yanezerewe. Hanyuma uwo mwana agumiyo hashize igihe, umwana n'abo bana bandi bari kumwe barapanga kuja kwiba. Bapanze kuja kwiba, bagenda ku nzu imwe. Iyo nzu yari y'umuntu nyene umva yifise, kandi afite n'ibintu by'ibikoresho ashobora kwicisha abantu. Hanyuma aragenda ngo bagiye kwiba, hamwe bafunguye binjiye mu nzu. Nyene inzu yababonye kera, uwo nyene inzu yari afite intuzenye imbunda. Uwo nyene inzu ararasa, asanga arashe wa mwana. Uwo mwana arapfa. Uwo mwana apfa yagiye kwiba, apfira mu bujura. Umugani urangiriye ahangaha, singe nahahera, hahera uwo mwana yanse kumva. Yesu Kristo nabahezagire bene data. Umuntu ari bwumve uyu mugani akaba hari ikintu yoba yize mu uyu mugani, ndasaba mwandike comment aho ngaho mumbwire. Yesu Kristo nabahezagire kandi abagire neza. Abantu batagira subscribe, mugire subscribe. Ku channel yanjye ni PS Pascasie, mufyonde ako gakengeri. Nubwo wakwandika Pascasie wombona. Yesu Kristo abahezagire.